замечу, неужели не нужно слезы лить? Всем салам алейкум. Всем большое спасибо, что пригласили меня на такое мероприятие. Очень приятно. Всегда привожу в пример WhatsApp, получается, одноклассники, друзья. Всегда привожу в России пример, что вот WhatsApp вот очень дружелюбные одноклассники, да, на протяжении сколько уже, 40 лет встречаетесь. Очень приятно. Вот. У меня с одноклассниками, конечно, не такая ситуация. Мы раз, там, не знаю, раз 15 лет увиделись, и все, вот вы очень дружно и прям тесно, как одна семья. Очень приятно, что присутствую здесь. И хочу, чтобы 50, 60, и 70, и 80, и даже 100 лет и встретились и также погуляли, повеселились. Очень приятно. Спасибо большое, что позвали. Всех люблю. Кезекте рамыздар талабетте болғандарға мен жаштарға айтып бұл берем мен рады жегізді білетінген рады жекелеңіз ананы сөйледегі сіздер мүмкін болса алдыға жеп бересіз құрметті мұғалім жана шоғырлар қыртылып иелері көңілі бұл жаққа бұралы тұрғандар кезекте рад пешеге бересіз. Құрметті ушул бүгүнкү жолугушуу кечибиз кут болсун демекчимин. Биринчиден баардыгыбызга ден соолук каалаймын. Мугалимдер жана эжекелер, классташ достор, балдар баардыгыңарга келбергениңизге рахмат айтайлы. Биринчиден ден соолук, үйүңүзгө бакыт таалай каалайлы. Дайыма жакшылыктын сизде ушундай жайында стакында жолугушуп отурганга мен кубанычтамын. Силерге мен кичинекей болсо да мазыбаган белегим менен келдим. Достор, силерди кабыл алып койгула. Силердин колдооңор менен ушунчалык даражага жетип, мен дагы кубанычта отурамын. Биринчи уюштуруу тобунун Ади классташымды чакырамын. Мен арыз барган белегимди кабыл алып кой. Экинчи Салим. Ади Салим Кегли. Алды келеңіз ұрматы қыршылдықтар келеңді бізді қолда қоншақтарда келеңді бірдігі сағыбеке мен Адеке шақырдар келің Адеке келіңіз Адеке келіңіз. İlyas Çapran. Gapar diyor.
Senin kızmatыңды мен өте bağlayım. Orospu öpöğüm kelgilem. Ömürüň uzun bolsun. Densoğluğun için bolsun. Sizler dagı jakşılık üstünde ötürgülü. Kızmatыңar üçün men razımım. Mansura, Malik öpöğüm kelgilem. Uğurcan Gülsemen. Abro, karaydı. Ülfet Güleyim. Mayra Mulkan. Dilber Elmira. Büreyme. Nur, neme? Nur Böğürken. Kutlu olsun. Rahmat. Melika Çağırgan. Aşır Aynur'a kelin. Aynur'a Aşır Gül. Sizlerden kolduğunlar meni şu uyga kirip oturgan için az ıslah berimde kabul alıp kogular rahmat. Dostlar. Oturabilirsiniz çayınızlardan. Bayanın eli
Молодец. Арқаңа береке. Мына қымбаттуу классташтар, ден соолугуң болсо баардыгы жок табылат. Жаныңдан башкасы барды табылат. Аллага шүгүр деймин, şu досторум бар экен, эл бар экен, журт бар экен. Үйүм күл болду да мана бүтөп алдым. Кудайга шүгүр. Рахмат бардыгыңызга. Ден соолук болсо бардыгы табылат экен. Айбек жұрттығына келді жаштарды билеттерден келем тоғынымда болады, алдырашылады жаштарға бір қызық өндірі қылып бір жерде одан бір әке айтып би ойынғы екі командан жарыштыр дейді жігіттерімнен балдар қазір мында қылады анда ең жақсы би деген жігіттерден балалар үш өлшем қыздардан үш өлшем туғандар екі команда жарыстырасыз келгендер шақырады мәлімежен келгендер кім шығады жақсы билеген балдардан үшеу қыздардан үшеу кен туғандар бұл деле Атуынан бұл жерде бір әкәйтті, мұғалімдерге микрофонды беріп сөйлейді екен. Соңында қызық нейлер, көңілді бұл жаққа бұрынғыдар мен қабетін микрофонды ақсақал мұғалім бердірді, ағайға сөз беріп келесіз. Мен сөйлейін бірінші. Рахмат. Балаларым, қыздарым, 40 жылдық юбилейге көріп қаламан. Құт болсын, менің адамзаттың табиғаты қызық екен. Кішкене уақытта тезірек чоңайсаң екен, мектепке барсаң екен дегенбіз. Мектепке барғанда тезірек келе мектепті бүтсем дегенбіз. Мектепті бүткеннен кейін тезірек келе ішке келсем дегенбіз. Ішке келгеннен кейін тезірек келе пенсияға шықсам дегенбіз. Пенсияға шыққаннан кейін түрлі арада жақын болып қалады екен. Ошондықтан сіздерге қалғаным еш қарғанға шашылбаңдар. Пенсияға шашылбаңдар. Дайыма осындай жас ойдан жүргеніңіздер. Yaş koyduğun görevler. Sizlere kalanlara şın en solu uzun ömür vakit. Size açık sana büyük öketlerinde bir şaşırıp kaldı kendisiyle. Daha kayıtlayın, en küçüklüğü, en altı eski okçularına varanlar, bazılarına şuraya geçsek, bana uyumaktadır. Tanrı oturanlar, size bu oturanlar, adam gerekli boyunlarda yürüyecek, hangi unutasana şuraya yapıyorlar? Daima bu çünkü çalışın tam boyunca yürüyorlar. Yaşlılara saklantıda öylesin, bir şey yapacaklar, bağlarına ne bağlarına bakıyorlar. Урматтуу балдарым, кыздарым, 69-дар. Мына бүгүн өмүрдөгү эң бир унутулгус күн болду силер үчүн, силер эмес биз үчүн дагы. Мына майрам бүгүнкү майрамдагы бир өзгөчө жакшынакай уюштурулган экен. Алып баруучу дагы ушундай бир эсте кала турган кылып жакшы уюштурулуп, biz hem okuşular menen, köylü okuşular menen bolabız. Bir özgöçö mayram boldu dep esептеймин мен. Мына агайыңарды эстеп, ушинтип бизди урматтап, сыйлап кылган урмат сыйыңардын бардыгына Алла разы болсун. Бизди сыйласаңар силер дагы балдарыңардан, кыздарыңардан, барлык жакындарыңардан урмат сыйды көп, дайыма жакшылыкта жүргүлө балдарым. 50 жылдык, 60 жылдык жаңы мына неберем деп коеюн мен, жаңы Асланын баласы айткандай, 100 жылдык юбилейлерде көрүшкөнгө насип кылсын. Дайыма ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, катарыңар келбесин, салыңар бузулбасын. Аман болгула. Рахмат балдарым. Daha bir yolu sizlerle kutladı. Ana 40 yıllık yubileylerinin kutlu olsun. Bu ahırı bol olsun. 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık. Şunday yubileyde ötkörüp, ıntımakta bakıla, ballarlardan, kızlarlardan, toylarını görüp, boylarını görüp, жақшылықтарын
болып жүре бергиле. Ушунча сый урмат көрсөттүңөрүңүзгө рахмат. Биз мугалимдер ыраазыбыз, шексиз ыраазыбыз. Рахмат. Ушул турмуштун даңгыр жолуна узаткан ағайларыңызға сіздерге келе берген алтындай убактыңыздарда аябай келе бергениңиздерге биз ыраазыбыз. Ар дайым денсаулыгыңыздар, чың денсаулык, узун өмүр, ар дайым үйүңүздөрдү көрүп болуп жүрө бериңиздер. Жанымда болгон досум, кыйналып калбасын деп жараткан берген кошуп, үйүнө барып калсам, алдыман чыгат тосуп, дүйнөдө бир жакшы адам, ал менин жакын досум. Досум, ниетим сага деген таза билгин актайын, өлүмүм өкүчөктү жандап жүрөм сактайын. Урматтуу кызчылыктын элдери, азыр мында калган кездер ушундай көрпөдү иши кыйын демекчи. Азыр мен олтурган жерде микрофон алып барайын болгондар, олтурган жерде калоо тилде сүйлөйлү. Анткени бизге жазылган эле 2-3-4 чакырсат, ондан сүрөт тийбей калышы мүмкүн. Кээ биргиси мен чакырып мен сүйлөп деп атат, ошондуктан мен олтурган жерде микрофон алып барайын, сүйлөп кетем. Урматтуу классташтар, баардыгыңарды бүгүнкү 40 жылдык майрамыңар менен куттуктайм. Силерге Алла Таала узун өмүр берсин, денсаулык берсин, ыйманыңарды бакуат кылсын, Аллах Таала даражаңарды бийик кылсын, эки деле бактылуулукта каалайм. Assalamu alaikum. Бүгүнкү менен ушу кечеде отурган классташтарым. Камилия атым Ахмадова деп аталат. Камилия жакшы десең. Урматтуу классташтарым, ушу бүгүн силер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Алла разы болсун. Мына көптөн бери күткөн ушул биздин жолугушуубуз мына бүгүн орундалып, университетте жолугушуп отурабыз. Ушу күнгө жеткен, ушундай жакшылык күнгө жеткирген мээримдүү Ибраимди Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам саламдар болсун. Ушундай күнгө жетип, мына Алла Таала насип кылып, бүгүн өтө жакшы маанайда ушул жерде жолугушуп отурабыз. Алла Таала дагы мындай жолугуштардан көп насип кылсын. Үй ишиңер менен бактылуу болгула, денсаулыгыңар бекем болсун, иманда, ибадатта бекем болгула. Мына көз ачып жумгуча 60 жашка дагы жеткен калыппыз. Алла Таала дагы ушундай жаштардан көбүрөөк берсин. Өмүрүбүздүн акырына чейин иманда, ибадатта, жакшылык иштерге күбө болуп жүргөн Алла Таала насип этсин. Бардыгыңарды ушу жакшылык күнүгө жетишке тилектешмин. Үй иши бала чакаңар менен бактылуу болгула, бай болгула, бар болгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Араңыздарда чоң ашылууга барып келгендер барбы?
бүгін ашылар келешекте ошол эседи түшүп анандарда ачылга барып келгендер бар, чоң ачылга. Барып келгендер бар экен. Умрага барып келгендерчи, умрага. Барган бар. Чоңконбай чоң ачыга барган. Бурсат болгондар баардыгы ошо чоң ачылды, умажылды насибеси деген ойду айттым. Анткени Чоңконбай. Чоң ачылга ниет барып келди. Араңдар бар екен, барыңдарға жүксі болсын, бүгін ушул Кыргызстанда чоң ачылга барып келгендер бар, ошондуктан айттым, жакшы ниетти айттым. Эже сүйлөйсүзбү келиңиз? Кымбаттуу, урматтуу классташтарым, ошо 40 жылдыкка куш келипсиңер. Баардыгыңарга чын ден соолук каалаймын. Ушул күндөй жаркылдаган, жайнаган көңүл каалаймын. Баардыгыңар бала чакаңар менен тынч болгула. Кудай калса дагы ушундай жакшылык иштерди уюштургандарга чоң рахмат. Салим, ден соолукта бол. Кудай калса кийинки 60 жылдыкты да силерге ишенебиз. Кызмат кылгандар баардыгыңарга рахмат. Кызматыңарга ыраазы болгула. Баардыгыңар тынч болгула. Эми болгондарда ушундай бир ардактуу инсан бар болгондар, эми мынеке саныкны кол чапкандар атакка сүлдүрөт. Атака, келиңиz, сүйлөп коебуз. Атака, келиңиз, сүйлөп коебуз. Мам аялы сонун кылып айтты де, шону сүйлөткөн видео кылып жүрөткөн эле качып кетип калды. Кайдар сүйлөйсүз ким? Осы жерде сүйлөдүңүз, эжеке? Эжеке, келиңиз. Kuş kepsine бүгүнкү 40 жылдык тоюбузга классташ кыздар, балдар, достор баардыгыңар ден соолук, үй-ичиңер менен тынч болгула. Ушу дүйнөдө эмне жакшылык болсо баардык жакшылыктарды силерге каалаймын. Бар болойлу, бир болойлу. Дайыма чогуу эч бирибиз арабыз бузулбай ойноп күлүп жүрө берейли. Кымбаттуу жана урматтуу алтындай болгон досторум, классташтарым. Мен силерди баардыгыңарга чын ден соолук каалаймын. Ошондой эле ушул катарыбыз бузулбасын. Мен силерден чынымды айтсам, азы тойго ыраазы болосуңар. Каттык айткан болсом капа болгула, баардыгыңар кечирип койгула. Ал немелер айтчу, мен саң грубыйраак сүйлөп коем. Бирок өзүм шыдайм. Анан сиз сүйлөп атканда баардыгы мынтип карады да, өзүң тааныштырып койсуң. Чын? Көпкө тааныңызбы? Сиз сүйлөп атканда баардыгын карашат, ешким карабай эле. Оны мына акайда азыр ортеди уландырабыз. Ушул акайна өтө илхамы келип калганда берип кой дейт. Ойлонуп түшөт да дейт. Bayramınızlar kutlu olsun. Namın 50 yıllık, 70 yıllık esen bolunuzlar, barыңızlar, үй içinizler bilen tınç bolunuzlar, ardayın жақсылыққа жүрө берейлер. Aka, kelin söz sizler. Assalamu alaikum. Allah'ın Resulü'nün bizge hem hoşçuk yaptı. Ağzı kötü atmıyor. Arkadaşlar, taşlar, үй işi, varlıkta çalan oturasılar mı? Ben de onday sıraşmaya kaldı. Yine direktik, Allah'ızda körgöndey, ahir yıllık yükley toy var oluyorduk. Şu yükley toy var, ben var, ardık tuttayman. Үй işçiler tırıştı, amanlık olsun, zamanlık tırış olsun. Үй işçi bala çakalarının ömründen bakvat yaşıyordu, jakşı ömür sürgünü. Ne dileseler, akniyette dileseler, Allah Teala dileyen versin. Amin amin dep durup dua koyup kış kepsinger dostlar. Amin Allah'a haklar. Sözge hem çok ödek. Bardigi özsüz süylögöndө amin amin dep durduk. Aka ушунча көп сүйлөп алып, аягында сөзгө чогойт деп коет. Aka өтө көмек иштеген болгондор. Абитуман шанда колойча болгон данышмандарды урматтуу тарсынага сөйлөп. Aka сүйлөп коебуздар. Болду. Рахмат aka, ko'chalarda
Акаштар туган шын көңілден туған ешке дейінді байрамын құттықтады. Ошол алып келген приздер арасында ошол приз акаға берейін болғанда, енді ака орнаттан приз береді болғанда. Ака өмір uzun болсын, туғада денсаулығы чың болсын, Аллахым бұлар. 2 yaşta təbriklensin mi yanaydı, oldu mu? Болды, сөйлегені береді керек болғандар бұл. Олар қойшыда олар өте жақсы шапа, жақсы инсан, жақсы үй біледі дегенде. Рахмат. Бізде жаратқан Аллах Тағалаға тексіз мақтаулар болсын, жаңағы елшісі Мұхаммад пайғамбарға дұрыс саламдар болсын. Құрметті классташтарым, сіздердің ошол 40 жылдығы юбилейі менен құттықтаймын. Өміріңіз ұзын, денсаулығыңыз чың болсын. Юбилейіңіз менен тынч аман жашайлы. Ошол Фатидиге дагы рахмат, ушунчалык бизди сыйлап келип, ошол юбилейибизди көңүлдүү кылып өткүзүп берип жатканыңа рахмат. Ушул ресторанның кызматкерлерине дагы рахмат. Разыбыз бардыгыбыз. Ушул спонсор болгон балдар кыздарга дагы рахмат. Сарын сагадан рахмат. Орозгүл Карынса калган кыздар балдар дагы кылган кызматтарыңардан разы болгула. Алла разы болсын бардыгыңардан көп жашайлы. Быйылдан кийин 41 жылдык кылайлы. Ендігі жылдан сүрге ұйыштырылыға. Продекетін алғырын болсын. Ошы видео балағадан рахмат. Сартан бері тамана менен тек тұрып қызмат қылатат бізге. Рахмат, үй білігін менен тынч бол, аман бол. Рахмат, келгенлерге бардыңарға рахмат. Алла разы болсын сендерден. Aynen klassdaşlarım, men sizlerdi bardığыңарды жақсы көрөм. Урматтуу бүгүнкү майрамдын күнөмөндөрү, классташтарым. Силерге узун өмүр, ийгин ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бала бакырыңар менен тынч аман болуңар. Рахмат, осы солон сөйлегеннен кейін барды қанатқа тастық шындайлы. Мұнда қылбайлы сөйлеп отқанда фамилия атты айтып қойыңыздар де же келіңіз. Анткені бар қарата таңқалу кім етеді же келіңіз. Салам, урматтуу классташтар. Бардыгыңар бүгүнкү кечеге куш келипсиңер. Бардыгыңарга чын денсаулык, узун өмүр, бакыт каалайм. Үй бүлөлүк бактылуулук каалайм. Бардыгыңар каарыбалга, 50 жыл, 60 жылдыктарда дагы ушул катарыбыз бузулбай, каттыр ойлоп күлүп жүрө бергиле. Бардык кызмат кылгандарга рахмат. Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar, klassdoshlar. Bardığınlara çin densoğluq, uzun ömür, үй бүлөлөрүңөргө бакыт каалайбыз. Кудай буйруусу балдарыбыз, неберелерибизге дагы ушундай насип этсин. Балдар жылдык тосунда, бир 60-70 жылдык тосундайт. Сөйлөсүбүз. Рахмат. Ака, берип турайын, кая мен? Мен жок адам. Мен ушу президент ошол акага берген кемалбек тууган бүгүнкү майрамга туугандар ушундай өтө активный кыныстык болсолордун галстугу тагып келген кыздарга чагып келген, карабайсыз. Алдымен мен сурадым туугандар, ушул ака Сабын ака мектепте жакшы окуганбы же класста болгонбу, класста активный кирептир десем, жок, ал экичиле болгон. Мектепте жақсы оқыған адам көрдіңдер мына жашауды қанша жүрішті білет мына ақтып нағы өтір қолшаға тұлға қолшаға мұлдар кәлеге сөз кетегі сізде рахмат Микрофонды жақсы жақын қылып жүрсам. Кәкеме қырмырым. Сонда.
Kendime koyun da kendime. Sizlerle yorum yapıyorum. Olacak yok, olacak yok. Oldu. Yok ben bir şeyde kesin gerek olur. Hadi sizler güçlüsün. Magnetsin. Sizler yaxşı kurun. Ben kurun. Kıyla sizler kurun. Magnet oldum. Ben daha Cakın öyle oldu hep dururken. Güzel oldu böyle. Ve evlat olmasan lazım. Doğru bırakma. Nasip kısın. Toktat tutsama ve sinirden. Her bedenlerden avrana düştü. Kızlar lazım. Bazılarına den soğuk olur. Bazılar bakımı olur. Hiç kaçan. Ben zvondayım. Doğru varlar. Bu göz mantıklı bilince. İyi varlar. Boldur. Millet keser. Ya, millet kedemez mi? Niye kedemez? Ölecekler. Ya ben Cumhurbaşkanı'na söyledim. Akan digi mana жақсы түрі сөйледі, чынтілерді де профессор екен екен, бұнда күшті адам екен. Олайша біз бізге керек. Урматтуу бүгүнкү менин сүйүктүү досторум, силердин баардыгыңарды жакшы көрөм. Силерге бүгүнкү майрамыңар куттуу болсун. Кең келечек, бактылуулук, эки дүйнөлүк бактылуулук каалаймын. Баардыгыңар бар болгула, үйдөгөр менен тынч аман болгула. Балдарыңардын, неберелериңердин, чеберелериңердин төрлөрдө сыйырмакта жүрө бергиле. Бактылуу болгула досторум. Баардыгыңарды жакшы көрөм. Söyleyeyim mi? Söylediniz mi? Gelin anlayacak tek sizde gel. Değerli konsertlerim bugünkü bayramlarını kutlayın. Bardımlarla en soğukluğa böyle. Yaşlılar da yaşlıklar oluruz. Gece gelir. Türkiye'de çay içi var. Kızıllı duygulaylar olsun, aydınlan, yaşlı kalın direktir, hem de hoşlan, aynen var olsun. Dostlarım, hatırlar olan dostlarım, klassdaşlarım, vatan kızlarım, bugün bayramlar kutlu olsun. Daim şunday çoğu, oynap gülüp жүрегine, karmağına, daim birge bolaylı. Hurmatlı altınday bolğan klassdaşlarım, dostlarım, bugünkü kızıllı gecemizi uyuşturup, düşünüp çarkap çayına oturganımızga bardığınlarga rahmat, daima oynap gülüp, bala çaqanlar menen jan turmakta bolup, şunday çarkap çayına daima şunday joluşularda жүрө берейик. Allah'a çeksiz şuurlu olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı salamlar, salavatlar olsun. Şu ceketlerin klassdaşlar, dostlar, bardığınızlar hoş gelipsizler. Şu bugün bayramımızlar menen dağılıp köp şu katarlık buzulay daima şunday bayramda yaxşı duruş Allah'ımdan var olsa da nasip kılsın. Bana yaşlılar hoş gelipsizler. Şu uzun ömür versin, densoluk menen daima yaxşı күнөөлөр жолу жүрүш Аллахымдан баарыбызга насип кылсын. Хуш келипсиздер. Altınlar olan klassdaşlarım, bugünkü kızıllı
bilemesi bağlı. Ömrünüz uzun olsun. Altın başına olsun. Bağlarına kapısı var oldular. Servisleri çoğuratma. Razı olsun canım yakına küsüyorum. Böyle kanser. Takimleri var. Bazı rahmetten razı olsun. Allah razı olsun sizden kısmatlardan. Bazı yaxşı görümün. Kimde kimliğine katkısıyla koysun. Teşekkür daima ağzına var oluyla. Hiç kısmamak olsun. Assalamualaikum. Dostlar, Allah Teala'ga mutluluk olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu olmasın. Kutuktayım, oturgan bağlı, жақсы тілек айтып Құдайға. Bağırlardı, Allah Teala'dan şöyle жақсы günlerde toplayabiliriz. Daim şunday жақсы күндерді жүре береді. Bağlar bana açık olsun, perişteler açık olsun, kabrılara eşitleri açık olsun. Allah'ın sözü olsun, ömürleri uzun olsun. Bağlılarımız her birinde 200 başlıkta kalıyor. Birbirine seni dua etmesi gerek. Aramızdan şu çarşı öptü, aramızda çok olanlar var da. Şu anda biraz istek ettiğimiz yaşlılıkta. Bana hasat dostluğumuz var diye, aramızda ötüp etti. İslam dostluğumuz var diye. Hepsinde ayaş kollarımız oturan. Aslan dostluğumuz bana ayaş kollarımız gibi, kanca gibi, ağzına gibi oturan dostluğumuz. Ayaş kızlarımız geldi, münakalarımız geldi gitti. İncekelerimizi okutan kancası ötüp etti. Aramızda çok ilim verdi, bilim verdi. Şu onlara da şunlar aşağı geçti oturalım. Bir desege yemin oldu, 2023 yılı acile bağlı. Acile bağlı bunun ki 2024 yılı Havale Umra'ga bağlıdır. Şunda tekrar canlı cılga bağlamada Rabbim ecelerini ötüp ettiler. Rabbim ciniz hamlar bize sorun sebebi. Şunda жақсы еңбегіне өткен. Şunda bir meseleyi ökülüş oldu mu? Bu ecekemiz şu acile paramızı getirip barba kaldı. Ben oşul жерде adamdı şunda жерде күйені açılап келеді. Şunda iler ben aytып, şunda бар жоғы бар еді. Şu келемге қалды деп, şunda күзде болды. Şunda ilerdi. Bu жерде ilerdi. Günün başında o жерде şunda iler demek aslında dua kılıp Allah Teala sizlerge de nasip kılsın. Aciler şu niyetine ulan. Kanca jыл birge yaşadı, şunda ömrümüz ötüp ketdi. Altın balalık doğru günlerimiz, balalık günlerimiz birge çoğul öptüler. Şunda karasak bugün 40 yılda ömrümüzü kısalımız var eкен aramızda da. Kaldı gündüzü şunday günler ötüp ketdi. Çok cumhurca ötüp ketdi kanalda. Soğuk bardığımızda şu balalık çakalı oluyorlar. Nevre çevrelerinden oluyorlar. Aklılık olup seneler umra acilerle varlar. Böyle dualar kabul olursa dua kılıp biz Allah'tan жақсы сұрай беретінімізді Allah Teala'dan üçün жақсы сұрай бересіз керекені Allah Teala bir ömrümüzdü жақсы bir ahiretimizi жақсы bir biz barımızı bu dünyada vaktimizi yaşayacağımızda bugün barımız evde yokuz Allah biletimizde Allah Teala şöyle жақсы bir bile bana 40 yıl bilemeyiz barımızı yüz görüşüp turamızda bu öyle kuanışlı mesela ben bilmeseye kabul olup bugün жаңағы işler kabul etti bir жаңағы işin arkasından екі жақсы bir керек деген нәрсе бар да мен бұны Алла Тағалаға толық işledim мен қиына bir жаққа барып келдім енді бұл енді Алладан да бұл енді Алладан дегенді білерді бұл енді жаңағы жақсылық Алладан деп қойып отыр бұл енді сенен арамыз
Men bирок bu yerga keldim qaytganda ona klassdaşlar birga o'tirib yoshlarni eslatib ömrümüz yaxshi kunlarni Ağustos'ta kelib o'qisangiz da vaqtli kunda otangiz bor edi, otangiz dunyoga oilalarimiz bor edi, oldinga kelib ularni yaxshi kunlarni ketdi. Men sizlarga shunday muomalalar ochiq bo'lsin, berishlar ochiq bo'lsin, qalbingiz berishlar ochiq bo'lsin. Bayramlar so'raganda salomlar aytmoqchiman. Ben vaqtli o'qilgan yaxshilik kunlarni aynan shunday yuraveradi. Men atay shungacha Abduqodir do'stim Muzlarga keraklar, men shu boraylik deb niyat qildi. Abduqodir do'stlar sizga salomlarni aytdi. Men bayramlar javob kelgan suyaylar ham oilaga borlar. Ulardan salomlar aytdim. Ular uchun Allah'ın demesiyle gözlerine bakıp gelene kaldı. Şimdi salam açıyorum, salamın kavramına atanan olsun. Daim başında yaxşı günlerde cevherleri, ömürleriniz uzun olsun, nevine çevrilir, yaxşı şeriflerine Allah'a cevhersin. Amin. Klassdaşlar, bugün şunday jolğuş o'qilganingizga quvonchdamiz. Moskvadan Aynur do'stimiz Stoychiyeva baringlarga salom aytdi. Men de o'sha salomni saqlab qilib mo'yindan topshirib qo'yay. Qabul alg'ular qizlar janoblari 40 yillik yubileyni yaxshi o'tkazib, qayra kelishingni kutaman do'stim deb meni jo'natdi o'sha yoqdan. Siz bilan xayrlashib, Aynur do'stim salomimni aytib o'taman do'stlarima. Altınay bo'lgan do'stlarim, klassdoshlarim, barlarga jolg'ishib o'tiringizga men quvonchdaman. Doimo qatorimizdan qada bo'lmay yuraveraylik demoqchiman. Uylarlik vaqt tanlayın, nevre çevrelerin töründe vaqtlı karlıqtın doğrun süreyler. Amin. Iştaracılaşları, kırsızlık, limlerinlerine kutuktayman. Bağlığımızda qabaq qalay tileymin, cana uşunday yükleylerden köydünü körücünümüzü, nevre çevreli uğralı olcurumuzu, cana bizde şu kündürü jetkilsin. Damır yolu kutuktayman. Жаңағы сөйлемлерім, орнату, алдындай болған классташтарым, достарым. Мына бүгін көз ашып жұмғанша зымырап 40 жыл өтіп кетті. Жаңа бірінші жолға шығғанымызда мен 40 жыл өткеніне 57 жашқа шыққанымызды байқабайлы. Как будто бірінші класс, үшінші классқа келгенде сезім пайда болды. Мындай классташтар менен, достар менен жолға шығғанда адам жашар. Ана bir hadisті оқытым әлі. Hadis bir сөзді, достар жолығы отырылғанда, жақсы сөздерді сөйлеп, жақсы ниеттерді айтқанда, уақыт есептелмейді екен деп. Ошол уақытқа тың жолы жеңіл болады екен деп. Себебі біз әрі бір басқан тұрғанымызға, кигеніміз, ішкен жегенімізге жооп береді екенбіз. Ошо достар менен отырғандағы уақыт, классташтар менен отырғандағы уақыттың жолы жеңіл болады екен деп. Ошол үчүн жакшы отуруп, силерге рахмат, салим. Мына Калиса жүгүрүп жүрдү, Орозгүл жүгүрүп жүрдү, Гүлсүн Манадес келет менен кошулду, Раат кошулду. Дагы биз билбеген балдар, кыздар келип кетип, аракет кылып, ушул жакшы чогулушубузду уюштуруп бердиңер. Алла ыраазы болсун. Ар дайым катарыбыз бузулбасын, ден соолукта, үй бүлүңөр, эл журт менен амандыкта жүрөйлү. Мен силерге зерикпесеңер бир куплеттерде берейин.
Oğuzca bir akıl yapıyorsun onu. Bana puanışını biz praktesine getirelim. Hayır, hayır, çok şoklandı. Bizim birinci klasda, artık o benim köy klasta, kas komelerde. Ben seni istedim, seni istedim. Çok zamaydı benim sebeplerim. Yaşlılığım geçecekti, ömrüm ötmüşüktü. Bol sezim havasında gerekledim. Bol sezim, bol sezim, bol sezim havasında gerekledim. Ötürücümdün var çoğun, yollar kan divanı darı onun. Ayrıkken başkalardan, çok aldı başlardan. Dileğin sendim bölüp darı çoğun. Bilemin sendim bölüp darı çoğun. Кылаттуу менин алтындай болгон классташтарым, досторум, баарыңарды бүгүнкү 40 жылдык юбилейиңер менен чын дилимден куттуктайм. Кудайым силердин баарыңардын өмүрүңөр узун, эс оңуңар таза, тапканыңарга береке берсин, бала чакаңарды ыйынан рызкылуу кылып чоңойсун. Ошол биз чоңойтуп аткан балдарыбыздын дагы ушундай бүгүнкү күндө биз жолугуп аткандай жакшы күндөр насип этсин. Ошондой эле бүгүнкү ушул жолугушууга жан дилинен, жан өрөгөн салым сага өтө ыраазыбыз баардыгыбыз. Ошондой эле салымга кошумча болуп жүгүрүп жүргөн кыздар, балдар баарыңарга рахмат. Дайыма ушундай жолугушуу баарыбызга насип этсин. Жана айтып кеткендей эле 100 жылдыкка дагы тосо эле. Ниетибиз болсо баары орундалат демекчи. Бар болгула. Эгерде балалык мезгилде кокус бири-бирибиздин көңүлүбүздө оотуп койсок, капа болсок, бири-бирибизден капа болсок, мени дагы кечирип койгула, кечирим сурайм. Бар болгула, баардыгыңарды жакшы көрөм. Bu balаны эч кимин ойлогон да. Себеби мынау зайыр балабызчы шунча классташ кыздар балдарды эстеп, мына чындык гүл үзүп келгениге мен шунчалык сүйүндүм. Бизди деп şu тоолдун башына чыгып чындык гүл үзүп келди да. Карасана, рахмат зайыр, şu классташтар үчүн şu тоолдун башына чыкканына. Рахмат. Кам болгон өмүрүң узун болсун. Elimden bunlara çıkmasam olur. Nereye gittim? Bardığını söylüp gönderelim. Bu kadar şeyin bir klastaşta size burada klastaş katardı. Bunda güneler boyuna koyduğumda mı klastaş yaptı? Ama ben buna şunu uyuşturmama başlayıp klastaş kanca kımbat egenini düşünüp gittim. Klastaşlarga qanday söz bilen hareket kıldım. Qanday patfot kıldım bardığına. Her birinin köngülünü tapkanı hareket kıldım. Biro ben bir yerde katı ketip koydum. Katı söylep koydum, kesip koyasınlar. Biro can kıvanç etkenler ben sizlere karşı görüyorum. Sabına temelim. Benim kata kesirgiyle kolum giyin için oldu. Bazı hareket kıldım. Biro buna ilyas olsun.
Kalçayı biraz öğrettim, amaclardan verdi. Vardı çoğulan, ben sen deyim, ben deyim emesli taşlarla. Vardımız bizeyiz. Vardımız tegiz klastaşımız. Birbirimizge daima sıyır hurmatlaydı. Hem kaçarıp ömrümüz kaldı. Bu çarkaşıp, sıyırlaşıp, hurmatlaşıp varlıkla. Jaman söylөгөндөн алыс болойлу, ушакчылыгынан алыс болойлу. Hem жашыбыз toppa keldi. Hem Allah Taala dagı da ömrümüz uzun tutsun. Kıskası kolundan geldi, uşul oldu. Meni geçiresine hata kessin. Çok rahmet olsun. Şimdi de, karab ko'rsalar, 40 yıllık degen qanday son bersen, özü senin dost bel baylap çıkıp özünün küçüğünden şunu başladı, uyuşturdu. Biz öte razıyız. Kanca maqasa tapazlık kıldı, молодец dost. Emin bu işte özgürleşken bir çoğun tüşüktü, kıyın işte. Sebebi öz aytkanday, kançalığın adamın kırmızı tavırış. Қатық сөйлешке тура келген уақыт болады, секен алдашқа да тура келген уақыт болады дегенде өте ауыр істі мына кезеге шығарып, барлығымыз соқыртып отырады. Кегіде, достар, давайте. Өзгерді, ойын күлкіге настрой қылғанша, қабыр қасыңға барды ма? Давай, жашар керек. Жашарға қасыңға ма? Burada. Давай. Buradasыңар, барлығын buradasыңар азыр. Sen başta. Vallahi, bak. Bir-birini көріп, dostlar, klastaşlar birbirine görüp yaşlı üniversite diye geldi. Eşeğe bir Allah şey. 8. klas gibi nesil oldu. 8. klas. Tamaşada ooo hoş kulak beden nasihat var mı? Bizde var mı? Neydi var? Mayra. Hadi ne de buradaydı ya? Aziz'den de buradaydı. Adam şası yaptı. Öndürüşte. Kapsağırda жүрген күндер. Есте бар ма? Tabii ki sizlerle. Muğanlar ket dese sayma kedi oturup alıp. Olur ketkenden ki kayadan çıkıp alıp. Tamat kança bir degenler. Bilesiniz mi? Şolar deste giderse. Yaşar giderse davay. Balalıkta kaytarıp kettir ortasına. Azıcık vakit kaldı. Azı 1-2 saat, 3 saat, köp olsa 4 saat. Vardığı büyüme gitesinde bana tirdikleri çıkar. Davaydı. O vakit kızmaydı kegler. Oynamaydı, buradaydı, esteydik, yaştıklar. Bir yoldaydı mı? Balalık esteydik. Bu kettik mi? Al kezekte, senden tek kız eseri. Minna bala, sen tozumdan gelir. Çar boruna ekülüp, çarok meni uykum. Canıdan ayrılıp, göçüp geldik ecele. Altın halalı, denizde oynattık. Mavi gizlesini doymadık. Getir bizim, sen de onunla ergele. Canım, senin ama ergele. Korudaysın. Çağrın baykuşmuşlar, çağçağın evlenmeyen, çay kaynatan gündürün, ailesinden gidelim. Aldın bağladı, bizdi oynattık, mağan gidizle, seni oynattık. Hoşlaşlarda, olay karma kolunu, sağlıkları, sanda böldüm oyundu. Kara kurdu caldıra, kara düşken yolundu. Aldın bağları, bizdi oynattık, mavi gizli, seni oynattık. Hoş havalı, bizi oynattık, mavi gizli, seni oynattık. Eseri yaram oldu da. Bazen kaç tane var?
Eskılardan var mı? Allah ondan жағында бар. Olsun içime ayetimle sorarım. Kayseri güller yoluna, kayrın yoluna uğradım. Kayseri güller yoluna, kayrın yoluna uğradım. Ayeyim, ayeyim, ayeyim solasın gülüz, hoş neyse sana gülüz. Yolunda tez yol yetkesin, inecektir sana kaçırız. Yolunda tez yol yetkesin, inecektir sana kaçırız. Ayeyim, 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 Rahmat dostlar. Bağırmalar. Rahmat. Salih, İlyas, Rozgül, Halinsa bağırmalar. Rahmat. Kızmatlarga razı oldu. Allah razı olsun sizlerden. Bağırmaların büyüdüğü orada kıytamaçılık olsun. Deyim ki 60 yaşta 3 yıldan keyin 60'ga kiretkenmiz. Dağı joluguşu nasip kılsın bardığımızga. Buyursa dağı jolugabız. Мен сіздер мынакей қараман тоғы шығыш тағын қиын. Қызда құрматта күлді алып ұшыш тағын қиын. Енді қызға қыз тойын ғанып билейді. Қыз тойын қып білейді, білейді. А жігіттер, балдар шыңында да бұл жаққа, қыздар бұл жаққа шығады. Аз Сәлем әкемнен өзіңіздер шuna шығып келеді дағы. Баяғы трендтегі ойын бар ғой. Насыл болмаса класста кім жеңілген кете береді, жеңген жей ошолды. Қайсы қамды жеңіш керек екен, төрттен болыппыз. Кеп қана башқайып шүйіп алды. Бір-екіштегенде командадан бірге келесіздер. Білесіздер да? Білесіздер ме? Баяғыны? Мана қылыңдарды, мана осы жерде қылыңдарды, мана. Ошолды, шындар бар, тұшпай. Маңда қыласыз же, маңда қыласыз, қайшы қылғасыз. Маңдағы қоғып қоймыш. Кеттірады, баштайды. Көрттен мұсы, Bağdırı kim? Bana cebimden de çaytana çekiyorum şu içeri. Çıkmasın da. Dürü, okul daha dürü. Dürü. Ecike çalao. Kim? Açtı. Bunday. Beni kelgenmek gibi kim zengen bana bir şey oturuyor öyle. Zenginden kayıtları. Ket başladı. 1, 2, 3 başladı. Ceng. Kiygi gelmez kiygi. O sesi cep bırak. Stop. Stop durun. Bana kiygi kamanda kelgende neme kılasak ya? Ceyil durasın. Жеңілген кетті ғой, ошо жең қойыңыздағы, ана бұл келгенге деген байқын қыласыз да кәр. Оба. Сіз жеңіліш керек, сіз кеттігенше жеңіліңіз. Aka bitirme cimri ha? Hey, çıkma bende. Başka. Nasıl çekim olması böyle? Bilmem de çekim olması bir şey olması. Aka. Başka da.
Şurma, şey. Böyle geldi. Çok ayollarga şans tuğanlar, ayollarga şans eketirleri tört okuncaga koşuyoruz. Kettik. Hadi kendi. Yok, gece kendi aklınızda. Ola, gece korkuttum. Hadi. Gel.
деп, анан азалдан болса дагы кепшип, аялдар жетирип турганда кылышат да. Негизи бул азыр жаштардыгы болчу, жашка чейинкилерге болчу. Бирок сиздер дагы баягы айтмакчы бир жашарыңыз келди.
Dostlarım, bir minut kulak sapmağla, bir minut emez, yarım minut. Mındayda sizlerinin barlık nesinin kengeşip, birge talqıula barlık nesinin çalır. Ana şoba mende kançalık vaqtim kaldı kak organizator katarım. Men şunu mına açıp bakan bazarını. Şu bizden bardığımız kimimiz olsa hem kişide oğurup kalsak, başka kısak, birinci şu meyramga boramiz. Meyram deb jetemiz. Ko'pimizni dərrizak, ko'pimizni qarayib. Şunun için eng bizden suyuklu vrachimiz desek de olur, suyuklu klastaşımız desek de olur. Qanchalik nima olsa, bakın bar dinlerde qaragan şu meyram klastaşımız olur. Şunun için mana şu berekli meyramga topshirib qo'yuga rozi bo'linglar. Jana qabul qilib biz qutlab qo'yamiz. Kızlar söylüp biri-birinden keçirip sıraganda men oylanıp kaldım da men işlemde ballar diyen bura vergen eken men kızlar diyen bura vergen eken A klas askeresi B klasdan hem bir bitasını urgan eken özüme aytsa uyalıp meni keçirip kaldılar men köңүрдү капаян кылган экенмин азыраак каттык сүйлөп беришим мүмкүн keçirip kaldılar мындан бияка ким бар ким жок эми канчалык өмүр бар дегендей ошол ыраазы болойлук бири бирибизге көңүл ооруп болсок менен ыраазы болгула кечирип койгула Dostlarım, бүгүнкү ушул кечебизде уюштурган сарым досубузга ушул кечеди тапшырып койсок ыраазысыздар? Ya arkadan söz sumaydı oğlum. Sözünü sumaydı eğer kayıp verelim. Oldu ha? Beni gibi yok. Ben onu aldık halka kapşıram. Mına kımbattуу dagы бир жолу классташтар. Биз эми мына ушул Салим, Ильяс өзүңөр билип көрүп отурасыңар, баардыгыңар жакшы билесиңер. Мен мына колумдагы базаны Ильяске тапшырып койсом. Себеби Салимдин жардамчысы. Буга ыраазы болгон. Эч кимден капа болмою жок, аркада сүйлөмөйү жок. Камчылык болгон болсо бетке айтмайт. Agar arkadan gap uqagan bo'lsam xafa bo'laman. Meni bilesizlar, tabiiy betiga qaytib. İlyas mal qozonib qo'y. Al bu Rahmat klassdaşlar, shunchalik ummatdan silagan uchun qo'limizdan kelgancha xizmat qildik. Şokoladımızda kapsülüyle yapmalarına akılda söz başları kolundan kesici hareket kıldık. Rahmat şüphesi de vardı. Men daha bir nesem unutup kaldım. Şu жерде айтып коеюн, багым чогулуп калганда. Классташтар, эртең Гүлнарага ким барат, ким барбайт, ону группада сүйлөшөбүз. Бара турганың болсо убакыты чык, сабак ушунчага деп айтабыз. Анан Mani evde kişinin nerseler aşık kaldı. Если kalmaganlar, sahilge bara turganlar çıkılar. Onu da gruppada söylüşüyoruz. Çıkanda ya böksöge çıkağız yaşadıklar. Anam barbayız, barağız deyip. Emin nasibine koşkanlar barasına da. Anam barbay kalganlar kap ketkenini jep koydu, kalkıp ketti degen nerse bolsun. Şunu da sizlerge bir aytып koyun. Anam barba kalsalar razı boğular. Anam dağın bir jolu bir neseni aytып koyun. Manalı ıraat 17'sige oşko 18'ge oşko meymangerçilikке çakırıldı. Kimin bargan bolsam albayga. Bir koydu kırmızı içip keyinge nasip koşulganlar
çıkıla, onu da gruppa aytабыз. Урматтуу классташтар, ушунчалык жолугушуп отурубузга баардыгыбыз кубанычта болсок керек. Бир кой союп, Чыйырчык деген жерге бүгүн заклад ташалды. Ошол жерде күтөбүз силерди. Кымбаттуу классташтар, колуңуздагы белекти баардыгыбыз атыбыздан Сатар Бакыш классташыбызга айгарабыз. Кайрылуу менен. Assalamu alaikum, klassdaşlarım hocalar. Mana uyuşturucu top salondosu baş bolgan İlyas, Orozgül, Qalınsa, dagı kimler şu berdinlerge razısılık bildiremiz. Kim berdinlerge razısılık bildiremez, Allah'adan razısılık bildiremeydi. Şunlar şunçalık uyuşturup, şu işte ayağa tik durup çıkarıp atıp bana gaz yoktun başlanışı var, sana akıl var degende bana biz yaxşı olup oturduk, bütün atıp şu dostlar Çinçilok'tan razısılık bildiremiz. Artık klassdaşlar selerdi yaxşı görem. Allah için tinç boğula, aman boğula. Rahmat. Klassdaşlar, dostlar, bir ayaşmalar yaşsızlar. Bana bugün jubileydi ötkörüp çıkırdı. Bağırız bana razıyız. Şuların içinden en aktifine bakım asabımız olsun. Şuna çok rahmat. Şunçağa çıkıp muhallim olup vergenine en rahmat et. Bana bir kolcağı koymasın orada. Bana olan İlyas, Gülsün, Orozgül, bunlara da çok rahmat. Kansa, anam vardığına yüklüğüne kışlet romançılığı daima şunlar жақсылық күндерде жауышып жүре береді. Şunu айтамын. Klassdaşlar daha bir sorum, bunu kızmat kamalları bendeki prizlerini oldu. Buna Kanısa dostumuzda priz TV'ye kaldı. Kanısa görüp böyle. Gel. Koluklasın. Men bardığına razı olan janaşımızı keçirgide daima şunday oturgan ordunuz joğolmay birlikte jürebereyik. Hali neme aytmakta kim var kim yok deydi. Bugün varsın ertege yoksun. Mana o ayımdı oylop dursalar nemeden 2 ay 3 ay boyu oğutsun bile sınaz ketip kaldı. Şol üçün biri-biriňerdi kapak kılay, biri-biriňerdi nätkenlerdi makul körüp, çıga turgan jaka çygyp, bara turgan jaka barmılar. Çynlap Kudayım jaşty bergen bolsa dagı 15 yıl, 20 yıl je olsun bugün ertte bizdin bunday ememizçi. Oşo daim klassdaşlar eme kılay, дружный жүрө берели. Çık degende çıgıp, uyuşup neme bolgada. Hop dedik. Дружный yok bende. Şep. Emin dostları, nakarabası gara, жақшына şu жолушу болуp атат. Mana Salim dostum uyuşturganıga, Salim'e koştu жардам берген дагы биздин классташтарыбыз бар. Şolga hiçinde olsa da rahatsızlık bildirip koyduk. Orozgül, Gülsün, Egner. Az olsa da aslında. Gülsün, Orozgül. Assalamu alaikum, dağlı bir cevap klassdaşlar dostlar. Bizim aytan beri men süyleyim diye kişilikler oydan türbe söz varın süylep koydum. Daha kişiye çalası varken kişiye süylep koyun, kapet beysiger. Bana bir içiden uyuşturgan dostum Salim dost kep kaldı. Niyetimde vardı, oyumda vardı. Köpçük işimde olup biri o deydi, biri bu deydi.
sabır деген сөздү жакшы кабылган экен, sabır кылып, şu барлык нерселерди өткөрдү. Бул жардамчыларга рахмат, башкаларга рахмат. Бирочу şu dostlardan bildirem. Ana bundan keyin dagы ар бир семьяда дагы үй бүлөдө дагы старший болбосо, же бир коллектив старший болбосо, же бир кандай бир немелер старший болбосо болбойт. Кудай кааласа насип кылып Алла Таала берген болсо, биз дагы 60-70-80 жылдык өткөрөбүз деген ниет ойлор бар, жакшы ойлор. Ошого ана аты сагын досумду Kalır savunma tilde bin başı değil, her başı değil, 100 başı değil. Şunu şaydap dua öyle şunları uyuşturmak. Buna başkamızda kolumuzdan köy erkekler oyunumuz kılayız. Kol çalarına koştup sarılıp kolu aslında koyuyorlar. Sen bak. Sen işleten baş çok işler zor. Sen kulaklarınızı örgüçerek başsız olup duruyor arasında. Ben şuncalık senin gözetkenlerine ben bugün şuncalık razı oldum bardığından. Rahmat şuncalık kuvatta, kolda kuvattağına rahmat. Endi bardık demandık şunu bugünden alıp ötüp, burunkuda mamlede daha жақсы mamlede жүрөбүз. Endi o zayıf onun жоğunu keyin aytam olsun. Aman kızlar, vallahi sizlerge buna orozluk aytkan yer, tamasha Göksel koyduk ömür düşünmüyordum. Göksel şu biz 10-9 klasta çöpte жүрген yerler. Şu yaşlığı ötken yerlerde bir katar aylanıp, şu etlerdi körüp, şu maşınlarla oynayıp geleli deyip şu yerge çakırıp otamız. Şunun için düşünmögönüm şunu alayım. Göksel degeni şu yaşlığı tamashada ötken yerlerge barıp gelmeli. İşlerini gösterkenlerine çok rahmat. Dağın kim söyle? Oldu hoca. Oldu. Men kelegim yok şöyle oldu. O şetmeni çıkıp söyle otaslar. Ben on nerede krizlerim kalk tükürdünüzler. Krizlerim var. Biz oyunu atıp koyduk canım. Ben uşu aytam. Şimdi çıkıp ona falan çıkar dedi bir hafta ona falan çıkar. Ben öyle bu cennetten bir çıktım ona muhabbet verirken ölürsem bir dil verip koydum onlardan var ya. O bugün keçede vahşi bir geçip falan çoğunun da geçideki bir geçidelim de bu şu biz diyorlar. Hatta var konser oldu. Bugün keçede vahşi bir yere geldi. Anket bunlar tamam Anket olanlar, bu insan olanlar imama çakırdı, belki onlar var olduğunu bölürse, imama çakır insanlar olur. Bayağı cemaatin bardığı söylüyorlar da olanlar, bunu aykamine, bunu aykam çok öyle. Katarda akam bilmesin, şöyle koyunlar, bir mikrofon sizde gel, geliyiz. Osmanlı'nın kalmışlarım, ne otur, direkt yakşı öğrendim. Konuşana bakmadan taşkırsın da sizler. Hadi gelin de sizler. Assalamualaikum. Hurmatli do'stlar, hozir jamoat birinchi uchinchi o'yinni qilishni bayramini Alloh subhanahu va taolo xohlab bugungi jujush uchun Alloh subhanahu o'ta ulug' zotda kimga xohlasa o'shanda ulug' xudoning bergan o'shandan dag'in shunday jiyinda shunday жақсы күндерде жақсы дүниелер жауап береді. Барлығы аман болса, барлығы иманда болса, исламда болса. Айтқаныңыз келсін бая. Сіздер қазір киттер қалар, сіздер. Көрдіңіз бе? Сіз же? Кім сөйлейлік? Мұнай жетші? Сөйледі ме? Анткені барлығы сөйлесін деген ойлауыз. Азыр туғандар бір-екіден құдалар үйге шашып баштады туғандар. Мен бұлар туды аяқтаймызды? Narki kim var? Abdülhalk var da ne? Abdülhalk var da. Kapat yeri hocam. Turalıyoruz. Hurmatlı klassdaşlar, ana şu aman balamız, şu bizleri atasının ordularımıza koşulup, şu Alaska, Rusya Respublikası'ndan gelip, bizimle bir de yolu oturup, yani şuna biz 5 falan Abdülhalk koşulup, ikisini ayrılıp, arzu olmak kadar kıldırdı. Ama
сама тапшырып коюуга уруксат этесиңер. Аманчик, мы тебе хотели подарок, короче, мы ждали тебя невесту, конечно, но ты пришел один, поэтому мы дарим тебе обоих. Прими наш подарок, пожалуйста. Klassdaşlar, dostlar, bizim mecburlarımız aman Berlin'e gelip oturatmına biz çağırlarda yükledi. Atası benim Berlin'de hüyü okudu. İlyas, benim, Malada şu babamızla Nafalarkan'a sanatlar tavşırdı. Şu amandan gelip var, gelip lazım çiğnence. Gözü geldi. Gözü gelse daha жақсы ama bunlar atılmasıya vardığımızda Bardına razı oldular şu Padarkan'ın Berlin'e gelip oturar bizim yapmışım için. Şurayı da şu basına almışsın. Ama Svet Hoca, Fatır abi, Юлия, я сприми, спасибо тебе, Гоша. Вот жена Исмаила сказала мне, в следующем году, если получится, приедешь. Хорошо? Спасибо тебе, мама. Ассаламу алейкум, Аман. Сам знаешь, у нас по-русски языке вот Бергалака плохо. Эмес жақсы оқыған. Мы по-русски не очень говорим. Я по-английски говорю, Аман. Там по видео сам переводишь. Әшін жаңа, әш балдарым, дес олар ұзын болсын, өтуір. Uzun olsun desin var, çim olsun, ne kalasılar Allah Teala vergen olsun. Şamanlı gelgenge, bana dostlar, dostlar vardır, öte kursanız. Şanla sen sebepkir oldun, bana iştalarım, eştilerim aldık adam. Tekrar razılık bildiririz. Şunday, Allah nasipse daha bir şunday yubileyler olmasa, şundan nasip olsa seni daha çakırırız. Gelip biz böyle çal oturup beslek yaş olur. Biz en yaş görgen dostuz. Aslan da, yine Aslan'la ömürcanında yapmalı. Razılık sana bildiriyor zaman. Rahmat. Жақсы бір ұстап қойылып шамалы келісіменен, қана чапалақ менен. Все рады göreceğiz. Abi oyuna çıkana kıybedim bu da. Oyuna çıkanlar. Akasimiyle zaten öyle. Akasimiyle keyif. Vallahi şartın şartı başlayacak. Şaşmayın. Hoppa. Özüm айтам, тут класс. Özüm айтам. Мында класс түшүндү болгон. Бүгүн болсунча шарды мына аканы путтап касыш керек да, ака дейле алыш керек. Акылы эже. Мына шарды мына ака келип дейле алып жаткышаш керек да. Ака келгенде кашышкан керек. Кашыш керек. Ошондо кашыш керек. Ооба. О, качаста делега кеп класстар бирок. Аямда ким кала экен, а? Эстар музыка токтогон бирок, а? Кеп кең модел, кең.
To'xtaganda jarış gerek, kimni jarıp jarılmay kalsa, ошол чегим işi olur. Kettik. Mümkün olsun kaçış gerek. Kettik. Kaçış gerek, kimni jarıp jarılmay kalsa, jarılan jegiler. Şimdi tartışmazsan diyorum ben. Zara gelin diye duras. Sizler tartışmazsa şu şarboydan giderlerce. Hiç gerek. Sizler kızım bugün geçede kızıttırayım diye çarşıp kalmış. O niye çarşıp kapız değil var. Elimde kılas. Biraz reklamını pauza kılasdan. Reklamını pauza kılasdan. Geliniz. Tutturas. Tutturas. Biraz devam edelim. Ama şey ondan da biz şu albetle biz baca şoğda şunda var kıyım boluyla şunda жетiştik негізінде бар заттарда пауыз дегенде артындағылар сіздерге бір шашалғандарға тексеріс керек болды ол оның есептейсіздер оңға шейін болды оңға шейін бірде қырғызша екен орысша мақұл бе же орта болып басталғасы оңға шейін бәрісі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siz есептейді siz есептейсіз Birde Kırgızca aytasiz, ekini Orusça aytasiz. Men özbek oynayan. Ököyne sözümde aytasiz, değil mi? Çiğem aytasiz, değil mi? Rahat. To'xtatib ol, aka. Mikrofon aytasiz. Ketdik. Birde baştan, birde Kırgızca, ekini Orusça. Bir Kırgızca, bir Orusça. Bir adım. Bir dua. 3 4. Anlaşılmıyor mu ne? Ketdik. Ketdik. Birinci Kırgızca. Kırgızca. 1 2 3 Ne oldu? Aka. Vay şekilde başladı. Şekilde vurmuyor. Çok münakla uvalı, münakla kaytedim dedi. Güzel var ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynen, öyle peşin. Tomuzluğu vursaydık barımıza, keltirimiz, keltir gazetinem. Güzel olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masa çekici oldunuz. Aga düşündünüz de, kettik aga. 1 Ali. Bir dua desem. 1 2 4. Ben var mı yapayım? Aga, bir dua, 3 4 5 6 7 8. Şimdi oldu, kettik. Ha? Bir Kırgızca,
ek. O borçsa kettik. Так, тоқта. 1, 2. 1, 2, 2. 3 de. 1, 2, 3, 4. 3 kırıkçaydı. 3, 4. Так. А, сразу давай, 5. Aga dur. Gelin geçin. Azam bakar. Şimdi şu çarp koyuyorsun bütürüyoruz. Gelin gelin. Kettik. Şimdi biz müzikten koyuyoruz sizlerge 20 sekund vakit kim çekmiş olur gene. Kettik. Liboy gelen, bunlar var. Bir kız bir bala mesle, Liboy çeviririz. Kız bala, bala. Ken. Немче. Sizden bak, sizden. Liboy gelen. Gelin, çekin, ben rahmat edin. Kettik. Müzika çıkan da kettik. Bile geçeceğiz canımız. Kettik, hoppa. Aga şey geçiyor. Ya bu dakika cüne koydu çok iyi. Ne kadar? Yaman kıyım. Ben toğu çıkan sardaş koyup kaptır dedim ya. Aşımına haberin ne kılıyorsun be? Ya krizler olsa şu şartını Sakıyadıklar kriz gerek. Hakikaten ben aşımına kılberin priz olsa bol dedi. Prizi kim koy böyle? Kim çıkar? Hanım gel. Yüzüme koy beni. Gel çıkar. Hep prizin dalını koy. Boşa turnik gelir buna. Var mı sakıyadık? O memleketin kolu da İngilizce. O sıra İngilizce mesela kırıştırıp demiş size. Allah sırasın bu. Hadi. Kim çıkar? Ya çıksın bir daha sıkacağım. Haydar! Давай sen pazarını Егер тұрғындар бұндай егер сіздерге соңыш жатқан болса, общий паркында шыға флешбом қылайлы, илейлі флешбом, тартайлы. Егер шаршаласаңыздар. Onlar өздерінің ықтиярымен шығышты, қалаусымен шығышты, ажымания қылауыз деп шығышты. Егер сізге түйіп болмайды же? Öldürmeyen kalıbымен çıktı baştayız. 1, 2, 3 kettik. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 52, 53, 54, Aka çekiş oldu onlar. Bırak onlar.
Ушул чарап болгондар бетин акелер болгон, ушу акеге против болуп чыккан акеге болчак болгондар болгондар. Мен чыгам аке көңүл калтырбай чыкты да. Аке мына приз сизге Салим аке аттан берилди. Турниринде Болду. Негизинен АДК машина кылады. Ağustos, Gelecek Meydanı, Tuğuş Yigitleri, Ulu Kızları, aman olunuzlar.